sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa Sanamukela kuSolomon TV nomkhulu Mazibuko i-channel eqwashisa noma evula umqondo ebantwaneni bakamoya ukuthi baqonde izinto abangaziqondi imfundiso ozanazo kule mimoya mkhulu. Yebo. Mkhulu namhlanje sisahamba noSithaba uzoncedisa ngokubuza imibuzo. Kodwa okuphambili mkhulu sicela abantu njengenjalo share, subscribe, like ukwenzela ukuthi umyalezo obekwe phezulu kwakhe umkhulu Mazibuko ufikelele ebantwini abaningi, abantu bathole ukufundiseka, imfundiso zishintshe noma zenze kangcono isizwe sakithi. Mkhulu lesihloko sanamhlanje hayi umuntu ufunda azafe. Ithunywa zamabandla sike sakhuluma ngeithunywa zamanzi ezinye ngiyacabanga sezokhuluma ithunywa zeintabo njalo kodwa namhlanje sikhuluma ngezamabandla. So mkhulu umoya uthini ngalento lamabandla la ngoba uyabona lamabandla le eyithunywa aqubuka ngoba ubuKristu konke lokho mkhulu aqubuka enkolweni yamakatolika ngoba ubuKristu inkolo yamakatolika kodwa uphinde ubone ukuthi aphinda abe nalento esithi ngesilungu influence yesintu. Kula ngiyacabanga masikhuluma ngeithunywa kula sikhuluma khona into enokwenza nemimoya ngoba inkolo yaseEurope zange ize namanzi. Zange ize neyiwasho. Kodwa izinto ezikhona la azange ize neinduku nezambatho. Zonke lezi zinto lezi ifikile lenkolo kodwa thina ngathi sifike sangezelelo kwethu izambatho ama-uniform. Ngiyacabanga ukuthi Methodist Church umzekelo ngaba khona kwelinye ilizwe kodwa la kunezambatho kula eMzansi kuphela. Amapostoli yawazi ngoblue and white, iSion uyasazi ngombala oluhlaza. Lamanye ke aLimpopo uyabazi ngempahla ezikhakhi. AmaNazaretha uyawazi ngempahla ezimhlophe. Mkhulu uthini umoya ngeithunywa zamabandla? Ngiyacabanga ukuthi khona ungakuqwashisa noma ungakhayiselisa kodwa ngizocela uqala ubulise ucele futhi abantu ukuthi basubscribe basilike bashare kwenzela ukuthi i-channel izohlala inyo sizonika nomfowethu Sithaba i-22 ngithatha intambo ngizilahlela kubo. Ngiyanibingelela bafowethu sikhona la phambi kweyithwebuli lezi ithwebulayo ithwebuli abashayi bethombe nabathathi bamandla ngoba phela bathatha amandla laba bantu ngombani bathatha amandla ayethu bawanika umhlaba. Bathatha amandla kamoya bawanika umhlaba. Sizokhuluma ngomoya namhlanje, sikhuluma ngomoya. Sizokhuluma ngomoya. Ngibingeleleke kubo bonke ababukeli beSolomon TV. Ngibingeleleke kuba subscribeayo, abasherayo nabacommentayo. Ngibingelela nje sizokhuluma ngeithunywa zamabandla. Kodwa ngizoqala ngilike umfowethu naye abingelele bese sikwazi ukuthi singene eithunyweni zamabandla. Sithole ukuthi kuyiwapi. Amen. Amen. Nami ngithi uthatha ithuba ngibingelele uSithaba ukukhuluma lana. Ngiyacabanga abafethu bakhulume kakhulu. Ngithanda ukuthi nje singene esihlokweni bafethu. Hayi nami ya singena kuso sizothi into ithunywa zamabandla. Uyazi ukuthi sinesandla, sibona isandla. Sinesandla. Lesi sandla sibambisana nalesi. Thu izandla zenzani ziyageza. Awukwazi ukugeza isandla sesisodwa. Thu izandla zenzani ziyageza. Okay. Uyazibona nje isandla sinemino emingaki? E5. Sinamabandla dominant ayi4. Sinobaba Masango. Babiza ngani amapostoli? Yebo, apostoli. Kunaleli elinye leli angazi noma ligqoka u-red and white noma u-black and white. Nalo lishaya izinto. Ubabumdisa. Yebo.
kunalelo bese kuzoba ulikhanyana noShembe into ababona abantu bayi4 awusimiyeke umnikazi wamabandla ngoba ngitheni mina ngithe isandla singaka isiyoni lesi bonke labo abafuna ngaphansi kwalo ngiyakutshena nje mina ufuna ukutshena nje into ozoyibona wena ukuthi kwenzakalani awusiqala lapha ke kumnikazi ozale lezi ingane zizonke ozale lezi ingane zizonke ngoba ngisho singabuya kulo ibandla lakaShembe uzothola ukuthi ubaba umqali wendlela ongumqali wesithunywa sakaShembe wayeyisiyoni wayekhonza nangesonto ekhonzwa ngesonto wafika isiprofeti ingabe isiprofeti ingabe sibonakalisa ingabe iphupho elatha akakhonze ngesabatha angipha ngizwe usukaphi esiyoni noma udabuke emoyeni wapi wasesiyoni noma umoya wasentabeni yazike umuntu mayephethe umoya wentaba uphethe umoya wezulu izulu nentaba ngoba into eyenza ukuthi ngithi mawuphethe umoya wasentabeni uphethe umoya wezulu ukuthi uma uyomukela umoya wamakhosi noma uyomukela umoya wezulu ukhuphukele entabeni enjani ephakeme qalile mazinto manje cha ngutshela iqiniso isithunywa sasesiyoni mina ke ngikhulele khona esiyoni isithunywa sikamoya isithunywa sokwelapha nokuphilisa belapha ngani ngomoya ngomlingo wami womoya uma sikhuluma ngesithunywa sasesiyoni sikhuluma ngomsindo sikhulume ngani sikhuluma ngomsindo sikhulume ngokwelapha awukwazi ukwelapha ungenayo impande awukwazi ukuphila ungekho umsindo abanikazi bomoya lapha esiyoni bebekhubukela entabeni ungasho ukuthi isiyoni sidabuka kwizanusi noma sidabuka kwisanusi isiyoni umoya wesiyoni udabuka phi kwisanusi isanusi sizala amakhosi sazala impande siyindabuko yani yomoya isanusi sizala amakhosi ngoba ngitshela nje ukuthi sizala amakhosi isanusi ngoba inkosi engaboni ngomoya akusinkosi inkosi engaboni ngomoya asinkosi ngizokuxoxela nje into encane izanusi bezikhona kudala ikhuphukele indaba nebeyiphiwe kaNkulunkulu bekuyizo inzuza ezuzisa abantu beyizuzisa umhlaba zizuzisa amakhosi kuze kuzuze nemindeni ngokwehluka ngoba yibona abantu abebelwa izimpika kamoya abebelwa izifo zomoya abebeqhamuka nokwelapha ngomoya abebeqhamuka nemililo nemlingo kamoya ngoba umlilo usuka emlingweni umlingo usuka emlilweni ngoba lento ivuta iumoya kodwa uyayibona uyakwazi ukuyibona kodwa uma uthi uyayibamba ibambeki yakushisa yinto ephethwe izanusi lezo bezelapha ngayo ukuthi kubukelana endabeni nishisa imbaqa nishisa ihlonti nikhanyise zona nilwe nomoya othile ozayo nilwe nesimo esithile esizayo kubukelana entabeni niyobamba ingilozi kaNomkhubulwane ukuze nikwazi ukuthi nitshale nidle nivune nansi imvula yini kubukelana entabeni niyokwenza njani niyotshala kukhuphuka abahlanzekileyo entabeni yonke into ephile enyameni izokhuphukela phi entabeni iyobambani umoya ongcwele yekaniki imimoya ngemimoya lene esixhanthele lezi zanusi zazala isiyoni ngoba bathatha lo yamoya wokhuphukela entabeni bayehla nawo bazowufaka endlini ukuthi uzokwenzani uzokolonizeka uzokhonza lo moya uzovaleleka loya moya loyana angithi umoya wapi wasentabeni isiyoni isona mnikazi wani wentaba isiyoni ngoba nakhona uzothola ukuthi bengesisi isiyoni ningathi manihamba nocwaningo kulabo abacwaningayo bayothola ukuthi igama laloya moya kwakuyini
ngoba isiyoni siphuma igama elithi Zion. Yebo. Ngiyacabanga belikhona igama lomoya bobizwana. Obubizwa ngawo ngoba uzothola ukuthi laba abantu bakhuluma ngomveli inqangi, bakhuluma ngemvelo nomoya. Mabakhuluma ngomveli inqangi, owafika kuqala umoya. Umveli yile mvelo, imvelo. Yilokho sekuvele ekuqala. Angazi noma uyangithola. Ngiyakuzwa. Kwakusho ukuthi kwakuumoya wemvelo, kwakuumoya wemveli inqangi, wemvelo inqangi, babili laba bantu. Njengoba ngishilo ngathi izandla zenzani? Okusho ukuthi umama ngaphansi, indoda ngaphezulu. Amaqhugwane le iqhugwane le. Iqhugwane le. Kushuthi abantu bashaya ikapa baflathelene kanjeni izisu zabo esendoda sibhekele esomfazi sibhekele noma esendoda sibheke phezulu esomfazi sibheke phansi. Bonke laba bantu emoyeni badalwe ngani? Ngokulingana. Bayalingana. Yilo udlala indima yakhe lapha phansi emhlabathini. Usekele ini? Umhlabathi. Ngize ngezwe esingisalikazi ngilele sathi ingelozi yenqanawe uyayazi. Mangithi mina wegogo ingelozi yomhlabelo okuumoya wezulu uyawazi. Wathi hayi ngeke ngingawazi lo moya lo wena usemncane. Ingelozi yenqanawe uyayazi. Ngathi mina gogo angiyazi. Wathi uyabona ukuthi usesingane ngempela. Ingelozi yenqanawe isisekelo somhlaba, madwala asekele ini? Umhlaba. Inqanawe leyo. Ingelozi yenqanawe. Ngikhuluma ngento mina engitshena ngilele. Ingitshena ngengilozi yani yenqanawe. Okusho ukuthi umoya wezulu nomoya wesisekelo okuumoya waphansi. Ingakho ke ngiwabala lamabandla abemangaki abe u5. Sibulale leli okuyilo eseli insusa yalaba. Mawuthi uzobuka kulaba kukhona abasebenza ngomoya namanzi. Ababili kukhona abasebenza ngabaphansi. Hayi angizwa ukuthi thini. Angizwa ukuthi ngithini. Kunoba masango kunomlise. Kunolkhanyana kunoshembe. Sebehlukenele manje. Bangaki lawana? Bane. Two ngapha. Ngisho kanjani na? Kunabantu abasebenzisa umoya namanzi. Ziketekete lezi abayishayayo ezikhuphula ini? Ingoma. Abanye benzani? Bayasina abanye. Kuneyiketekete ezibamba umoya ezulwini, ehamba nomoya. Umculo ubezwe bethi ngeke ngize ngiye kwaShembe mina ngoba abantu bakwaShembe basebenza ngabaphansi. Ngeke ngiye mina kwaLikhanyana ngoba kwaLikhanyana basebenza ngabanjani? Ngabaphansi. Mina ngizoyingenela kwabaMasango noma ngingene kumlise. Noma ke nawo esehlukene ngokuhluka kwawo kodwa njengeziyoni, iziyoni nazo zihluke ziningi. Kodwa akwesibenze bebe banye. Kodwa ukubenza kwethu bebe banye akube nomqondo ozokwazi ukuthi umuntu onobizo awukwazi ukubamba, umuntu ongenalo ubizo akwazi ukubamba. Awesibuye lapha ke kulabo abasebenza ngamanzi nomoya. Basebenza ngomsindo. Uzobabona ukuthi bonke laba bantu basuka kuSiyoni. Basebenza ngomsindo, zigubhu, zimfengwana lezi abazenzayo, imvunge, ihubo. Bayacula laba bantu. Basebenza ngamanzi nani? Nehubo. Laba bantu aba basebenzisa umoya kakhulu. Inkonzo zani lezi? Ezomoya, ezeculo. Laba ababili bahubela laba abanye benzani? Bayasina abanye. Ulikhanyana uyaqoba bavusa abaphansi. Ushembe popopo kuku. Bavusa baphi? Abaphansi. Laba basebenza ngabaphi? Phezulu. Awusho ukuthi zibili lezi lemkhakha. Phezulu nenjani? Ngiyaphansi. Nephansi. Ay mina angazi wozani buzani mayukuthi ninombuzo. Ngiqhubeka yini? Into engifuna
sothi ngesilungu i-common thread kunezinto ozoyiqaphela ngalamabandla amakhulu wonke inombolo yawo isebuKristwini noma bangayiphika abayivumelani bayivula iBhayibheli kodwa bonke balivula iBhayibheli bonke ozoyiqaphela mkhulu yeah laba bakuBarnabas kakhulu uzothola ukuthi wonke umuntu wamukelekile kunjalo kodwa uzothola ukuthi ilaba baseNorth kakhulu abakhuluma iSpedi iNorthern Sotho angithi iSpedi abakhuluma iSpedi isitswana amandebela abavenda njalo njalo uma ungathi uyaqaphela abakwaShembe noma amaNazaretha wonke umuntu wamukelekile kodwa uzonothisa ukuthi kakhulu kuphethe amaZulu uze kulaba ababili namaXhosa amampondo abasemampondweni mangabheka kababumndisi uzothola ukuthi kakhulu kugcwele laba abathwana noma wonke umuntu wamukelekile uzothola kodwa kuzodominate abathwana mangabheka amapostoli kakhulu kugcwele abeSuthu futhi as a result mangangena la ubambe lo mfula lokuthiwa yigwa ukuyaleni kugcwele bona ukhuluma nangobani nangomasango la yebo okay angithi ubaba Masango noma singakhuluma ngaye maningi amapostoli yebo uzobona izambatho ukuthi sekuhluka kanjani kufana sisiyoni yebo kodwa ke mawazi ukujula kwababa Masango awukwazi ukukhuluma ngobaba Masango ungakhuluma ngoMankuwa okay asikho lapho kodwa yeah kodwa uzobona ukuthi inokwenza amapostoli amaningi agcwele evani kodwa ke angithi nalapha eThekwini kwaMashu likhona ibandla elikhulu la baba Masango angeke ngabibikho phela asikakhulumi ngaleli elinye elishe selikhona ngoba nangapha eMatatiyela kukhona beSuthu bakhona beSuthu kukhona amaXhosa kukhona amaZulu kukhona amampondo bakhona bonke laba bantu kodwa umbuzo wami omkhulu ukuthi kwenza yini ukuthi uthola ukuthi bandla thizeni lizodominatewa abantu abathize mhlambe sithi uNazaretha egcwele amaZulu sithi ubuzethi kugcwele abantu baseNorth amaPedi ngabe sikhona isizathu esenza lokho noma nje icoincidence kuzenzekela mana ke kwesibuye lapha sibuye nje la uyabona lapha uma uzokhuluma ngokuthi kungani amaZulu ewela ngaphansi kukaShembe amaZulu uyezwa ukuthi nawe igama iZulu amaZulu abasezulwini lapho usho ukuthi behla ngombala abantu bomsindo lapho uzongivumela mangithi mina bonke laba abantu badabuka eSiyoni iSiyoni besiphethe umsindo siphethe igubhu kugijinywa kugidwa kwenziwa yonke into makufika nasentabeni kwenziwa zonke lezo zinto lezo bekuba umgido uxoshwe imimoya ulindwe kufastwe kungadliwa kulindwe umoya lamabandla ngoba wabona emane aqhamuka nemkhuba ewonke ngoba lapha kwaShembe baphethe amaZulu anemkhuba yawo anemkhuba yawo ngoba uzothola ukuthi umphathi wakhona wabalekela izikhwama ezithile zekhehle lithile kubo wasebenzisa umoya okusho ukuthi yena wakhetha ukusebenzisa isibeletho sikanina okay okusho ukuthi ilo muntu owayephiwe kokubili kodwa manje wabona lokho kuhamba nemikhuba kungabusisiwe kulomoya adalwe nawo yena noma azalwe nawo ngoba uzalwa nokwakho phakathi kababa nomama uzalwa nokwakho phakathi kababa nomama wabona ukuthi umoya wesalkazi uyamembatha noma uyaconnecta nalomoya kaNkulunkulu amphe wona yena mawuthi uyambuka umqalo wendlela ugqoka ingubo eyiskate ingubo eyidress engaqhokwa umuntu onjani wesifazane mawumbuka nje lo yababa okutshena ngokusobala ukuthi wakhethani unina phezulu kwababa wakhe okay noma wembathwa umoya kanina owaconnecta naye ukunokabani
ukunokayise wayilahla imkhuba wakhetha umoya ongcwele ngoba isalukazi nomntwana kuyahambisana kusho ukuthi lo muntu wayenomoya wabantwana lo owemvelo ozalwa nawo okuumoya onjani ongcwele ohlanzekileyo ohlambulukileyo umoya womntwana bese kube umoya womkhuba noma umoya wegazi bese kuzoba inomoya wamanzi ophethe ubani umama ngoba lona wehle nowasezulwini okubani okuumoya ongcwele hey madoda bavusa baphansi bawembathisa ingubo emhlophe noma bawembathisa isiketi lo moya ngoba uvuka lesisakazi la sithi lesisakazi mina ngiphethe amanzi mina njengoba ngiphethe amanzi nje okusho ukuthi yonke lento oza nayo osuka nayo baba wakho ungayihlambulula mina waseyabaleka lo mawuthi uyabukusisa bengisakhuluma ngobani ngikhuluma ngoShembe uShembe ulinyazwa yiyo leyo nto leyo ubuye uze la ulo okuthiwa uLhanyana angilembona lo muntu lona usebenzisa amatiye zihlahla zimpepho yini uyayisebenzisa lezi zinto uyayipheka akhande lento endayela yakhe akhande lezi zinto eyibamba ezintweni zani zesilungu ipiriti ini amatswayi uliwa nalento lena yelokuzana mawuthi uyayibuka lezi zinto ayisebenzisi umoya ongcwele lezi zinto bavusa umoya ophansi wabalele bawukhuphule ngoba ubenzwa nje bethu begida bethi bavusa umoya onjani ophansi yini ke dala ukuthi kuvuswe lo moya ophansi kulabo abantu ababili ngisakhuluma ngalabo ababili ingoba uthema kufika lencwadi okuthiwa ingcwele yafike yacolonizer laba yabanika inkolo laba bebesebenza ngomveli nqani base bekhanda imikhuba ezokwazi ukulwa nani nalomoya wencwadi enjani engcwele ngoba lencwadi engcwele ayinaso isibusiso ayinaso isibusiso base bekhanda izinto zokuvusa abaphansi bathi bayakhuphula benza zonke lezi zinto bavusa abaphansi babasebenzise njengabantu bani bomoya okay yeah ngoba laba bantu baqhamuka ezulwini okusho ukuthi okuphansi kukhona phezulu ngoba sithi lo mama ulela ubheke phansi indoda ibheke phezulu kodwa kunomuntu okuzodominate umoya kamama kunomuntu okuzodominate umoya kabani kababa ingakho babona bekufake kokubili begqoka imvunulo baphinde bezogqokana ingubo lemhlophe ingakho babona begqokeni imvunulo bese sibuya ke kulaba ke baLhanyana laba bazilinganisa bazifanisa notshani namatshe bayifanisa nani nemvelo okusho ukuthi konke kwabo bakubuka kunjani kukuphi kuphansi bekusebenzisa kunjani kuphansi bonke kwabo bakubuka kunjani umhlabathi mawuthi uyayibuka lezi ingubo zabo zibamba umhlabathi zabamba amadwana noma amatshe zabamba utshani ngokuyibona nje ibheji labo lapha lino green okusho ukuthi ihlahla mayise green ingubo zabo ibamba ubrown lapha umsika sekufikile bamosha utshani babenza kanjani ba brown bakhakhi okusho ukuthi labo bantu basebenza ngani phansi manje uyibone le nto le ingakho yonke into yabo ingoma yabo ivusa abanjani abaphansi ingoma yabo ivusa abanjani abaphansi uphi kanti lo Jesu Kristu asifundo kwazi ukuthi uphi lo Jesu Kristu awesimiyeke kuJesu Kristu wesimiyeke kuJesu Kristu ngoba yonke lento efika namaKristu neBhayibheli iyisithwalo hayibo lana ezofika angithi hey emadoda
kunabaphansi nabaphi nabaphezulu kunaba qedile uyabona makunabaphansi nabaphezulu okusho ukuthi leli iBhayibheli nalobu uKristu bufike nokuvusa amathamba alele phansi enziwe abakamoya ingakho sinomkhathi onjani ongcolileyo uzothola abakamasango besebenzisani umoya phezulu omndisi besebenzisani umoya phezulu ngoba kwavuswa abanjani benziwa abomoya ingakho bengafika ezulwini bephelela kuphi emkhathini hey mana mazulu bayikhona awuze ke mkhulu mangibuye ukuqhubeka hayi ungabuza buza ufuna ke wena mkhulu ngiyayizwa le ndaba uze kuyo lena ke yabapostoli ngoba mangababheka umndise obapasango nalawo manje amabandla amapostoli abantu bamanzi njengoba besisho yebo abantu beblue and white yebo blue and white and red bakhanda isibhakabhaka bakhanda lento okuthiwa isky ngalo blue wabo yebo buya bezocela ke ukuthi uhlaziye ubahlaziye njengoba uhlaziye lamabandla amabili phela laba mawuthi uyababuka laba sebephendulwe umoya waphendula umoya wasuswa ekubeni owaphansi wabo wapi sekubo waphezulu ingane kufika leli iBhayibheli kufika lo uKristu kufika uJesu Kristu manje sebekwazi ukwenzani ukugqoka bathatha impahla bagqoke bebegqoka izikhumba ngendlela ngokwehluka kwabo ngokwehluka kwamakhosi abo base kukhandwa lemimoya eqhamuka neBhayibheli angithi laba abantu sebephenduliwe laba abaphansi baphenduliwe laba abantu baphansi bakhushulelwa kuphi ezulwini bayokhanda imimoya bayokhanda imimoya mabefika laphana bazoveza izinto zamanzi ngoba mawuthi uyayibuka indlela yabo yokugqoka nendlela yabo yokwenza bazokushayela insimbi nezigubhu angithi uyezo manje umsindo walo umsindo wenyoni umsindo wemvune lapho umoya wenza nje uyale ihlahla ikhalisa amakhwela sekumsindo lowo baphendula lo moya wabaphansi bayoguqula bawusa phezulu mabe usa phezulu ufika ukhanda amafu ngokwehluka kwawo kudaleka imvula kudaleka imibani nokuduma kwani duma kweyigubhu ukhala kwamakhwela zindwangu lezi zibambe isibhakabhaka ziye ziyobamba phansi kuphi emanzini nasolwandle lezi ndwangu zabo ngokuhluka kwazo labo basebenza ngomoya zonke lemilingo bayishaya phi emoyeni lento bafika bayikhande phansi bese bayikhubulela ezulwini ingakho mayifika laphana ingakwazi ukufinyelela laphana ngoba laphana kunomoya wodwa ezulwini lemimoya yonke iphelela la ngoba laba babengoma baze baqhamuke ngaphansi kwakho uShembe abengoma baqhamuke ngaphansi kwakho uLhanyana abengoma baqhamuke ngaphansi kwakho uMndisi bazoqhamuka ngaphansi kwaMasango uyababona laba bantu basebenza ngengoma kuhlanganiswe lo yamoya nani nomhlabathi noma umoya nani namathambo noma nemizimba ngoba umhlabathi uwumzimba izihlahla ziwumzimba ziligazi izihlahla nani nomhlabathi ukukhandwa kwabengoma kuzosuselwa kuzophendula umoya uphendulwe abaphansi bese kuhlanganiswa kwakhiwa into eyodwa uthiwa wena hlola uqede wenzeni ulaphe umoya wamabandla isithunywa samabandla
yilabo ababili basezulwini okumnise nobani hayi thina asihlabi asenzi lutho ini mawuthi uyababuka laba babili futhi ulikhanyana nololo bayahlaba labo bantu la bayahlaba bayagcina ini amasiko bayagcina ini isiko bayigcina lemkhuba ukuthi uhambe ulungisa izinto zakini ekhaya no uyeke lengilozi noma lomoya walapha enkonzweni ngoba lomoya wala enkonzweni uyisiphendulo sezinto zakini ufuna ukubuza buza mkhulu buza mina nako kunye wena shaba wathula kangaka okunye ozokuqonda mkhulu ngalamabandla esiwabizile ubuKristu nomgozi lapho uvumelekile ukuthi angabuza uqhubeka kodwa ubuKristu bufikile nondlebe ezikhanyilanga sayekiswa amasiko wethu salandela safundiswa ukuthi ayinto zakithi zero njalo njalo kodwa lamabandla omane noma ungawahlanganisa wonke ne ubheke ubuKristu lokho bafika ngoba ubuKristu obukhulu bafika nalabo base Britain kuthiwa ama-Anglican kufike nobuRoma kufike leyo nkolo kwafika nalena ke yondlebe ezikhanyilanga labo bebuya ko-Holland Germany kula uthola o-Dutch Reform uthola o-Protestant uthola o-Calvinist o-Moravian njalo njalo kodwa laba amangisi eza ne-Methodist ne-Anglican ne-Roman Catholic mkhulu ungathatha asikakhulumi ngabazalwane into yayizona ungathatha wonke ungathatha wonke lamabandla Protestant Calvinist Dutch Reform Anglican Catholic Methodist wahlanganise wonke kodwa ngitshela ukuthi ungawahlanganisa wonke angeke alikhave elilodwa lalithunywa zamabandla inamba nje zakalihanyana yethu zihamba ko-11 million ngiyacabanga ushembu lapho usamoya uyahlangana amamiliyoni ufuna ukungikhipha izimfihlo hayi angifuni imfihlweni ngicela singayi la kodwa mkhulu engikubuzayo ukuthi ingabe lento le ibonisa ukuthi kulamabandla lawa anethunywa lawa kusho ukuthi lamandla awasebenzisayo amandla wala ekhaya noma imimoya la ekhaya ingakho akwazile ukuthi lamabandla adlondlobale ngaphezulu kwalawa abacindezeli noma lamabandla eza nondlebe ezikhanyilanga at its purest form lawe eBhayibhile kuye altar nani la ngoba noma singathini lamabandla lawa owabalile amanye anasi isinto esithize amanye bangaphika bathini futhi kumanje nje khona laba esithi abeyithunywa laba phezulu sekhona amabhayi nani ubona abanye sebehlanganisa ukubonisa ukuthi khona isinto la nasikho uyabona mina nje once wena waba umelaphi mina kimi njalo waba umphathi webandla waba nje umphathi webandla wathi umphathi webandla wasukungigaxela ubuhlalo wasebenza ngezangoma ngaphakathi webandla ngoba iyona lento esiyenzeka manje ubokwazi ukuthi lelo bandla lelo khona into ethile elihamba nayo wathi nje lathi ilinge likamoya laselifaka izinto zokuhlala nani phakathi ayikhona into esalayo lapho ngoba bahlanganise abaphansi babakhuphulela kuphi phezulu abanjani abaphansi babakhuphulela phezulu okusho ukuthi banande lezi ibuko zezulu bazehlisela kuphi ebuhlalini nasemabhayini naseyindwabeni kodwa iphuze ngiza kulo mkhulu yebo
kulawa amabandla engabalile la afika nabacindezeli cha noma bangabe babe nayo influence abawadluli lamabandla neinfluence so umbuzo wami uzothi ke mkhulu ngabe imimoya yakuleli lizwe lethu ivume kanjani ukuthi iphakame ngesimo sokufika uyabona asikho isimo sokufika lapha Dlomo uma uthi uyabukusisa incindezelo ama-slavery la afika neBhayibheli yebo nafika nenkolo yini izigqila lezi zigqila lezi kahle abantu abamnyama noma abantu base-Afrika noma eSouth Africa bangabantu abaxhumana nani nemvelo bangabaxhumani phakathi komoya nomhlabathi phakathi kani komoya nani nomhlabathi bebengadingi into eziningi bebelalela umoya baphinde balime bazenzele zonke lezi zinto lezi bafika laba bazokwephuca wena lokhu obukusebenzisa ukuxhumana nani nomoya nani nomhlabathi bathi wena awuvumelekile ukuthi uxhumane nomoya nomhlabathi ngoba bengena ngesimo sokuthi bazosebenzisa umhlabathi babefica emhlabathini bafica umoya wabantu bakithi bafica amathambo abantu bakithi bawavusa bawaphakamisa phezukwethu ukuthi asebenze njengani njengomoya ubona nje kuxubene zonke lezi zinto ukuhlangana nenqubevana yokumixana kwamathambo abalele aphendulwa guqulwa asiwa phezulu ay angazi noma ngithola ay mhlawumbe mina ngithule kakhulu ngabe lento ishoyo mkhulu mina ngikuzwa kahle mkhulu lento ishoyo ukuthi imimoya phansi ihlanganiswe nemimoya phezulu ngabe into esemthethweni leyo nto eyenziwa noma umkhuba imikhuba leyo imikhuba okwaphansi kuyeke kuphansi okwaphezulu akuhlale phezulu ngoba uma kwehlukana umphefumulo nenyama inyama awukazi uzothi inyama ishintshile kubonakale nangumgozi ephumelwa umphefumulo oshona phansi inyama yakhuphukela phezulu okwaphansi kuyeke kunjani uphansi okwaphezulu kuyeke kunjani uhlale lapho manje mkhulu indaba nayo la yebo nginomuntu menothi uphupha umkhulu noma isakwazi sakhe yebo siza ngezambatho zesonto yebo manje lapho into efana nale iyalungiseka emndenini noma yenza njani ngoba okunye futhi sinokuthola abelaphi bathi basiza abanye abantu abalawula umoya bese babaphakamisela ngesonto babamisela amaladi into efana nalesithini ngayo uyazi kuno red and white kuno red and white mawuthi uyabuka iqanda linale white transparent yolk kuzoba ile eyellow angithi uyangizwa I transparent noma njani noma white injani le iyellow siphinde sibuye isperm sinjani sihlala kodwa ebumnyameni sivela apha emfihlweni sikhandwa yini sperm sikamngaphi ngoba isona sikhanda umuntu phela kuyimvelo leyo nto leyo kuyimvelo leyo nto leyo once wena wazihlanganisela okwakho wathatha isperm sikaDlamini wawuhlanganisa neqanda lika Mamthethwa usuyikandela okwakho lapha elaboratory uthi ubuka ukuthi kungaphila kanjani kuzophuma isilwane la angithi uyangizwa kuzophuma isilwane lapha nasibuyeleke kulo oqhamuka nani nezindwangu oqhamuka nezindwangu angithi uyabona ukuthi alukho uthi ngolenkosazana ilanga lingekho angithi uyabona inkosazana yomoya uthingo lani lonkosazana irainbow iphethe miphi imbala mayivele langeni 7
cishe 8 or 7. Iphethe imbali u7. Yebo iphethe imbali u7. Okusho ukuthi umnini lo bese kuba umama 3 nobaba 3. Ubani lo? Umnini moya lo. Bese kuba umama nobani? Nobaba. Okusho ukuthi umama lapha eqandeni lakhe uphethe ubaba nomama. Unezankazi namakhehla. Uyelo urepresent ilanga, ukhanya kwani? Wena. Kuphi? Eqandeni. Bese kuthi lona lokho kumhlophe noma lokho kungathi ku transparent esibona uphuma eqandeni okwamanzi lokho. Okwasemanzini okusho ukuthi okwaphi? Okwaphansi. Kanti ubani umdali? Bese kuba ingane nje ezalwa yini? Indoda. Phela umuntu lo yana isiphem sinekhanda nani? Nomsini. Angilwe ngithola. Simhlophe nje isiphem sikhongaphi? Emfihlweni ngithe impande zinezimfihlo, ziwumsuka. Lapho leyo nto isuka khona. Ngisho ungafaka imbewu uyifake phansi. Iqala ishone phansi. Ishone phansi ikhipha impande qala. Ishona phansi ikhipheni impande. Bese iyahluma kuhlumane iqala amaqabunga amabili. Mayiqhamuka njalo. Okuyiwona akhanda ubaba la. Bese kuzoba yini? Isiqu. Isiqu siwumama siwumsekeli kabani? Kababa. Laba phansi impande endlithonga. Bande laba bantu. Kodwa ngoba impande zibuye zingabalwa elokuzaleni kulo 3 abathi owesihlahla. Ayibalwe impande ngoba ziyimfihlo. Isebumnyameni impande umsukwa wazo usikuphi usebumnyameni umsukwa walezi impande. Ingakho kuzobalwa isiqu, amagatsha namacembe noma nefruit. Okuzingane lezi ezibamba kuphi laba phezulu. Ubaba uyena nothema iphuma emhlabathini wenze njani? Wakhanda isihlahla. Wasasekela ubani? Umama. Phelele. Uphelele lapho. Ukutshena ukusobala ukuthi lo baba nomama noma isalikazi nekhehla esiqhamuka siza kulo muntu sibambe umoya. Ngoba uthumo lenkosazana luqhamuka phi? Emoyeni. Usuke kuhlangana amanzi, umoya nelanga noma nomlilo. Uthumo lenkosazana lukhandwa amanzi, umoya nomlilo. Amanzi, umoya nomlilo ziwu3 lezi zinto lezi. Yizona into ezikhandisa nusi lezo. Yizona into ezikhande isiyoni ukuze sizale lamabandla. Mabefika abagqilazi noma amaslavery ayafika afuna ukubulala lenzalo yelanga. Afuna ukubulala lenzalo yamanzi. Afuna ukubulala lenzalo yomoya. Afuna uzikhandela okungokwabo. Okusho ukuthi bayabona ukuthi abanawo futhi amandla ukuthi bazibulale lezi zinto bengasebenzisi umsoco okuwe. Fanele ukuthi basebenzise wena ukuze uzibulale wena. Angeke uyabona? Base befika nale ncwadi nalenkolo ukuthi wena zibulale. Once wayenkonzweni yazi ukuthi usibulale wena. Mawuthi uzobhala incwadi manje ngalezi imfihlo nomlando esikhuluma ngawo usuyibulele Wena. nobaba uChrist uyibulale kanjalo. Wahambe ngenjani? Engenalo lutho. Siphinde ke sikujulele lokho sikubheka ukuthi okushutho wakhe umcebo wokuphi wawukwela amathongo. Wayilungisela isizwe sizayo lesilandelayo.
Kodwa ke mase sikubuka nje wathi waqala wabhala incwadi usukubulele lokho ngoba incwadi ifika nalapha ngoba befuna ukukhohlisa ukuthi iphepha nje lifika nalapha ngoba uinki ukhandwe yithi uinki ukhandwe yithi bese uinki ukhandwa yihlahla nje uinki ukhandwa ubulongwe uinki uyaphila ukhandwa inyongo uinki uinki ukhandwa inyongo uinki ukhandwa yini ubulongwe ungafika endwangini emhlophe noma enjani indwangu ufika umgcobe khona ubulongwe bese uhambe uyowasha ungitshela ukuthi uzowashela ngeke iphindiswe ubulongwe ngikhuluma ngobulongwe mina ubulongwe nje ufike lokhu uzana phela laba abantu ukukhanda uinki bakuthathela umuntu omnyama uhlanga ubuka inyongo wabuka lokhu uzana ingakho nje ingani mawuganwa wena ngesintu udingekani inyongo uzizosayina phela inyongo ukuthi kwena amathonga wena wenzani uyangena iphinde ihlanzi isuse konke lokhu kungcola kothuli lomhlaba usuphume kubeni umfana wena manje usungena ebudodeni noma uphuma kubeni insizwa wena usungena ebudodeni sekuhlanjululwa lezi azimo zakho zobumfana zobunsizwa usungena ebudodeni usuzoba nomuntu ozokwazi ukukhalela mawuhamba uzoba nomuntu ozokwazi ukukubonisa mawubheda akunqande athi baba kaSibanibani sonomuntu ozokwazi ukumphilela wena ukusayina phansi bafika belungu baqhamuka nephepha bathi hayi ephepheni sayina ukuthi wena uyamgana lo uyifa lakho liyodliwa yilo ngoba sibulalana nje kunje hayi ngisenzile mina certificate sa Home Affairs naso sibhalwa ngoinki yinyongo kuyikuthi siyipenduliwe uyabona yonke into laba bantu bafuna ukuthi bayiphendule ibuye ngakubo ukuze nikwazi nini ukwenzani ukukholelwa kubo ngoba stili lapha na epenini ukhona inki lo inki kuyikuthi lenyongo isidungwe amakhemikhali yilokhu kwaba abakufakayo okumfakela ukuthi akubhalwe phansi ukuze kuhlale kusephepheni ku database ukuthi wena washada nobani ngonyaka ukuthi kanti ayethi database yini zimphande yiyo lenyongo ekujuleni kwayo mkhulu hayi sifuna sibuyele lapha mkhulu kancane awesibuyele ukuthi ufuna ukuthini ya umuntu asithi nje sesikhuluma ngale ndaba yamasonto umuntu ophupha abantu bakubo bafaka izambatho bathi mntana mnabo unika nasi sipho umuntu ufaka isambatho ugogo noma umkhulu yebo so umuntu njalo siyakhona ukuthi simhlambulule noma uthatha leso sipho sinjalo uyabona nje kuleso simo sisithini kuye uyabona nje ugogo welapheka uma enkonzweni ifake isembatho esigreen welapheka ugogo uma enkonzweni ifake isembatho esithile welapheka walashwa yini walashwa umsindo oyihubo nakho konke lokhu insimbi ngoba uyakwazi wena ukuthi ukhuphukele umoya uzwe insimbi nje ikhala lo msindo nje ngisho ingoma ingadlala insimbi kuphela kuthiwa instrument ingoma iyakushaya wena umuntu omnyama iyakushaya wena umuntu omnyama ubani ufundisa ingane encane ukudansa kodwa iyadansa ingane encane isuka izwana rhythm isandi isuka izwana ngikhuluma ngengane encane mina uyadansa iyakuzwana ucula wena uthi ukhuzani wayenza ukuthi wasehamba ikhehle lidala uJesu Kristu waphilisa abantu iyayizwa leyo izwani yona esam lo umsindo uzwa loblozi lo lelikhwela leli lesisigubhu lesi izwa leyo nto leyo yiyo engena emizweni yayo ingane bese yenzani qala imuva angiyibona enkonzweni uthi ugogo ngiyele kwaShembe noma lithi ikhehla ngiyele kwaShembe ungiyele kwaLhanyana ungiyele kuphi uyazi lapha na uyobamba imovement nomsindo waleya eyame njani eyame laphayo uyobamba yona kodwa ngoba ufika enkonzweni kugqokwa ugreen
Mena wenza njani? Uqoka ugreen. Ufika le kulenkonzo lapha kumkhulu. Amacala akhe bulala abafo abenza zonke lezi zinto wasengena ngaphansi kwenkonzo kabani? Kababushembe. Ufika kuyo umkhulu segqoka ingubo emhlophe. Ay madoda ayileli khela abazukulu yakho. Yini into ayimenzani? Emela abakalashwanga ingubo emhlophe. Akalashwanga isithunywa senkonzo yakwaShembe. Isandi. Ulashwe yinomsindo wemvelo. Ebeka uthola. Abe uthola lapha yana. Uthi mntanami ngihambele ungiyele apostoli. Mawufika laphana ngena kwelapheke le yangilozi eyayiphethe mina ukusikwazi ukukuhola bese uyaphuma uhamba uyongcinela umsebenzi engawugcinanga mina. Ma lento mkhulu angazi into enhle noma siyayivala lento ukukhuluma into emoshe lemvunge yamabandla noma lemvunge yomsindo yilabo uNkulunkulu bokuzenzela. Yilokhu ukuthi uMazibuko ngoba elapha esiza ukhona abantu abasindayo kuye bese bethi siyamhlonipha uMazibuko bagcine sebenjani siyamkhonza lo Mazibuko. Sebenze njani manje? Sebembulele lo Mazibuko ngoba sebemenza abale uNkulunkulu. Awukwazi ukukhonza umuntu onjengawe ngoba lamakhehla aphila kuwe ayadikibala ayacasuka akushiye usale nokwakho ongeke kube naso isivikelo. Maya mkhulu ubungozi bokuthi umbathiswe maybe ithunywa zamabandla bathi bayakulungiselela ngabe kukhona ubungozi ngokwenza ngaleyo ndlela ukwembathiswa ithunywa zamabandla. Akuna bukhona ubungozi abukho ngoba kunento eyimfihlo ngaphansi. Kunento eyimfihlo ngaphansi eyini eyulomsindo. Kunento eyimfihlo ngaphansi mabehlangene abantu benzani bayahuba bayaxoxa. Ingakho ubona ngomnyama yonke into yangomnyama iba nepeace iba nokuthula. Anikwazi ukubulalana nesendlini emnyama. Anicingane ngoba uzothi umi kule position kungekho ubungozi kule position. Uyitshela ukuthi mawuthi uyakuleya khona omunye oyiphathela isibhamu sakhe kule position. Ngcono ngiyigcine ngila ukuze kube khona ukuthula. Uyayibona ngoba angiboni la ngiyakhona ukuthi ukwenzani ukhonani. Yiwo lo mbalo omnyama. Umbalo wokuthula. Mkhulu Khehlala ukubuza la ukuthi mayelana nabantu benkolo into engayiqondisisi kahle. Yebo. Ekutheni kuwenziwa yini ngoba labantu abeyinkolo banoNkulunkulu wabo ababakholelwa kubo. Yebo. Kodwa manje kufanele kuhlanganiswe isimo sabo semimoya bese bahamba abelaphi bendabuko. Kuhlangana kanjani kwenziwa yini bangasizakala enkolweni zabo labantu labo. Ngoba ke wathinta ukuthi khona uNkulunkulu abamkhonzayo olapha phansi uhlatshelwayo noma ukhonzwayo. Manje idibana kanjani nje ukuthi bangahambi into zabo zomoya bayilungisele abaholi babo abakholelwa kubo. Ungani bayesintweni babuye la ukulungiselela imimoya. Sizosuke sidalule izinto ezijulileyo lapho uma sina khuluma ngendaba ezifana nalezo. Kodwa enkonzweni usuku lapho umoya uhlala emzimbeni. Enkonzweni usuku lapho umoya ngoba enkonzweni kunani? Kunomsindo. Umela umphefumulo umsindo. Ingoma nje umela kwani? Umphefumulo. Umelaphi umphefumulo uzizwa unoxolo mawufika ngaphakathi kwani kwenkonzo. Kuphola inhliziyo kuphola umoya. Kuphola umoya. Kodwa igulo zomzimba ziyolashwa umhlabathi nezihlahla. Ngoba izihlahla imilaphi emhlabathini. Umzimba uyolashwa izihlahla nomhlabathi.
sekuphelele lapha into edala ukuthi ke laba abantu behluleke ukubelapha laba imfihlo kuphela la imfihlo yokukhonzwa ukuthi ukhonzwa ngoba kwenze njani wena uzuza ukhonzwe wenzeni uzuguqelwe amakhehla kithi ngoba amakhehla kithi awakwazi ukuguqa aguqele wena alethe mina ukuze ngikwazi ukuwagcinela zonke izinto awukwazi ukugcinela amakhehla kithi izinto eziwafunayo lamakhehla kodwa uyakwazi ukuthi uthathe imali enginikela ngayo uyithathe wena uyithathe ngingasindile mina Idadala ukuthi kuba bona bephuma beyebelaphi yileyo nto ukuthi abaqonde ukuthi wayesiweleni lapha uzothola ukuthi uyathatha siwe kwaLikhanyana mayifika lapha kwaLikhanyana isalukazi noma ikhehla lahamba lafike lasibopha lapha noma lafike langena emaketangini laboshwa liyavela kuwe lithi ngicela ungene kwaLikhanyana mawufika lapha kwaLikhanyana wena uyabona ukuthi ikhehla lakho liboshiwe udumise nabo bonke inkinga likazi likutshela ukuthi fika uthini lapha ukuze likhona ukukhuleka lo uyongena enkonzweni ngoba uyobuka isimo esinjani esithile esishiwo yileli yakhehla lisuka liyokuvezela imfihlo lapha malukusa enkonzweni liyokuvezela imfihlo ukuthi mina ngaya lapha ngafike ngenzani ngabambeka ngicela ukuthi uyongikhulula lapha sosithinta imfihlo manje sosithinta imfihlo ngiyabi lapha esijama uyangihleka ufuna manje ngiqhubeke ngikhulume lezi zinto angifuni ukukhuluma ngifike kwezinye izinto ngoba sembulelwa kakhulu thina manje sembulelwa kakhulu mkhulu bengizocela lesihloko sisibambe la kodwa lokho kubokumele ukhanyisele abantu ngiyacabanga ukuthi ngokwehluka kwazo nomqambi noma uvele enqane lo umfihlo ukucacisile lokho mkhulu ngoba kuzomela siqaphele ukuthi ungabi ngathi mhlambe sihlaba amanye amabandla hayi asilwe namabandla inhloso lana ukufundisa yebo silwa nezigulo nje abantu bayagula ekufundiseni mkhulu kumele wonke umuntu ezukuthi wamukelekile khona azokufunda angaboni ngathi mhlambe ibandla lakhe seliya criticize ngiyacabanga mkhulu mangabe simele simenze uphathi ukuyovela ngelinye ilanga kuyikuthi into ezosishaya ke Dlomo uma uzobona ngathi ibandla lakho liya criticizeka nabantu bakini awuyibuza ukuthi uma wena ubathatha uyobakhothamisa ngaphansi kwenkosi ethile ephethe ibandla elithile awuba criticize awubabulalini isidima sabo awusibulali isidima sabo awuwabulali namandla abo ubona beyibo ngoba phela leyo nto leyo kufanele ukuthi uzibuze wena qala ukuthi mina ngiubani engizokwazi ukuthi ngibizwe kwaShembe kodwa ngifike ngingelapheki ngubani mina engizofike ngibizwe kwaLikhanyana ngifike ngingelapheki ngubani mina engizobizwe eSiyoni ngoba neSiyoni sesigila imkhuba enjena nje manje ngifike hayi siyohamba sifike masingaba nawo part 2 siyohamba sifike siyithinde lezi zinto kuyikuthi ngoba zisuke bese ijula lithinta imfihlo zikhipha imfihlo ejijulileyo ngoba mina ngakutshela ngalinye ibandla ngifike mina ngikutshele ngalinye ibandla ukuthi lo muntu unje ngoba lamabandla lana bawakhanda abelwa impi yokufika kwezigqila emhlabeni noma ukufika kwezigqila ezizweni zethu zizokwenzani zizosigqilaza kwefika abezinkolo bawakhanda lamabandla ngoba babelwa izimpi zani zokususa le yanto zokugcina lobuntu bethu zokugcina izimfihlo nezimpande zethu bawakhanda lamabandla lana sesetshenziswa njengento manje enjani ephilisayo ibe bengasinda abantu khona kanti yini leno ngene yakusindisa umsindo ihubo ngoba ngisho namabutho mayephuma yolwimpi abenzani
abehuba shaya igubhu agide ebenza okwaphansi nokwaphezulu ukuvuselela laba abaphansi ukuthi phakamani sesiyaphuma siyempini asambeni nane abomoya behle masihuba sicula abehle basengamele basembathe baphile emzweni yethu ukuze siyakwazi ukuyonqoba ini impi manje sinemfihlo uma sizothi ibandla lami wena uyaligxeka ngoba ibandla likhandwe abaphansi nabaphezulu ibandla likhandwe abaphansi nabaphezulu abaphansi okungobani na abaphansi okungamathambo nomhlabathi okungumzimba nezihlahla izona ezihubele kwaphezulu lapho umoya mawufika ngoba ngisho lwandle igagasi ligandwa umoya izihlahla zimuvisa umoya ingakho zidansa zishaya umculo othile uzokuthi yebo yini inomoya wasezulwini okuwona olawula nomuvisa odansisa lengane mayisencane ingawuza umsindo nezinhlamvu ukuphimisela kodwa ukwazi ukwenzani ukudansa uyithola idansisa unyawo ithi mayincela izwa nomsoco lento egijimisani igazi lento ejabulisa ini inhliziyo yini kanti lapha abantu ezinkonzweni umsindo umculo ihubo yizona izinto ezilapha abantu kuhlangene abaphansi nabaphezulu okuyibona abalawula ukuphila kumuntu ayikuzwakala ilapho nje webona mangayibamba lapho uqedile ngoba abaphansi yiba bakini abamoya ungumdali kuwe noma ongumnikazi wani walomoya uyena umuntu ophethe zonke lezi zinto ngoba yena unjani uphezulu udansisa konke lokho kulaphansi uthola utshani buyale kodwa bubanjwe yini lapha phansi zimpande ngeke uthola ukuthi utshani buhanjiswa umoya kodwa sebusiphukile kuyenzeka ke impande ihlale ngaphandle uma lo moya usuze ngamandla phezu kwabantu noma phezu kwemvelo usuze ngamandla uvunguze lo moya udiliza amadwala entabeni ukhuphula amandla amanzi kunemvula ukhuphula amandla amanzi kumuva amadwala kumuva amatshe emfuleni yilo moya lo iwona melaphi womphefumulo ayikuzwakala idonse kuyibambe zithunywa zamabandla lengoma ayijulile mkhulu socela ukuyigoqa ukhona omunye osenombuzo singayivala Yes, mkhulu uyatholakala eKapa uyatholakala eGoli uyatholakala eThekwini ngicela ubakhumbuze abantu futhi ukuthi bashare balike basubscribe sizibane lesikho amen hey sibonge kakhulu sekusuke kwakhupha umoya manje wajula kakhulu lo moya lona hey manje ufuna ukuthinta imfihlo ezijulileyo ezingadala izinkinga zokuchitheka kwegazi ngoba izinto mase ivela kanjena ziyalichitha igazi kodwa zibe yiphilisa ziyelapha zibulala izinto esisuke siyikhuluma nesidonsa ngomoya kodwa ke sibongeke bafowethu umsebenzi siwenzile siphinde sizobonga babukeli ukuthi ke niqhubeke njalo niyikhulise le channel ukuze ikwazi ukuninika okuvuthiweyo noma okumnandi okunomsoco nikwazi ukwenzani ukuphila nokunelaphayo niqhubeke njalo ke eKapa ngiyatholakala abantu baseKapa basondela abantu abahlushwa umsindo bahlushwa imvume bahlushwa yihubo labo bantu labo bayacula labo bantu bayahuba umoya wabo awuweli ebungomeni umoya wabo awuweli ezintweni ezifana nentwaso nani uma nje ungabakhulekela bahube bacule sebeyovela ke labo nalabo abazodinga impande kodwa bona bafuna ukukhulekiswa kuhutshwe kudonswe lo moya ngoba bona bahlangahlangene lapha eKapa kudonswe lo moya bese behlanjululwa ngokwamanzi
impande yasemanzini bahlanjululwe uma kukhona abadinga ukuthintelwa impande bathintelwe impande okuyimithi zihlahla nazo zonke izinto ezikwazi ukuphilisa umuntu kwenziwe nenkamo kodwa nje bona into yabo ukuthi bathola indawo lapha bangakhulekelwa khona uhutshwe kuphakamela umoya baphila abantu bakwazi ukuthi abantu bakubo bakhululeke emoyeni ngoba bona baphethwe umoya wesangazi laba abantu bangapha ingakho abelungu bathe mabefika bathi yini bathi yini mother bani hayi mother city ingakho bethini imother city ngoba bakutshena ngokusobala ukuthi baphethwe umoya wani wesangazi bafuna ukuhutshelwa bakhulekiswe uthethwe izalazi ziyathetha izalazi hey madoda hayi asazi kodwa ke eKapa sengiyatholakala eMitchells Plain eNew Woodlands eThekwini ngishintshile kwaMashu ngikwa best manje ngomthola kwa best eGoli usangithola endaweni eyodwa eZolamndeni khona la kuSithembiso Street sithi asibongeni bantwana bethu ngiqhubeke njalo ngenibuke nisubscribe futhi ni-share ibonise nabanye ukuthi ikhaya lokuphila kuphi likhona la kuSolomoya lisazoqhubeka le-TV itshale mabe ngayivalanga nje abavali bezinto ngoba benqaba ukusinda nokuphila yebo amen siyabonga kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele